morat ćeš da ostvariš ono što želiš na svoj način. Baš takve reči dovele su muškarce tipa Sigma da se poistovete sa Tomom Shelbyjem. Ali, uprkos njegovom vidnom alfa ponašanju, otkako je serija Peaky Blinders prvi put stigla 2013. godine, postavlja se žučna rasprava oko toga kako da shvatimo Tomija Shelbya. Postoje oni koji tvrde da je on pravi primer alfa muškarca jer prirodno preuzima kontrolu nad svojim okruženjem i vodi klan Shelbya. Ali, ako zastanemo i pogledamo dalje od njegovog naoko alfa izgleda, vidjet ćemo mnogo više u njegovom karakteru, što ukazuje da je zapravo više Sigma muškarac nego alfa. Zadržite se uz nas, jer ćemo u ovom izdanju Galaksije uma baciti pogled na lik Thomasa Shelbya i identifikovati šta ga čini Sigma muškarcem. Upozorenje za one koji još nisu pogledali Peaky Blinderse, jer ćemo razgovarati o nekim glavnim tačkama radnje tokom emisije. Osjećaj odgovornosti. Jedna od najupečatljivijih osobina Thomasa Shelbya je njegov osjećaj odgovornosti. Tokom trajanja serije, veliki deo njegovih postupaka pokreće upravo ovaj osjećaj odgovornosti. Bilo da je reč o odgovornosti prema svojoj porodici, njihovoj baštini ili čak prema sebi. Thomas zna da je sposoban čovek i da ako želi nešto zaštititi, sam treba da se brine o tome. Čak i kad greške nisu njegova krivica i kad to dovodi u opasnost, Thomas uvek pušta svoj osjećaj lične odgovornosti da ga gura napred na akciju. Ponekad posjedovanje ovog jakog osjećaja odgovornosti može mu naštetiti, kako po njegovo samopouzdanje, tako i zato što svi koje voli ispaštaju kad planovi propadnu. Thomas ima tendenciju da preuzme puno krivice na sebe. Sigma muškarci poznati su po dubokom osjećaju odgovornosti i volji da preuzmu ličnu odgovornost. A upravo ova osobina čini da Thomas bude progonjen gubicima poput gubitka Grace, za šta se osjeća lično odgovornim. Vernost bliskima. Sigma muškarci nisu poznati po održavanju širokog društvenog kruga i uglavnom su suprotnost društvenim leptirima. Vole da budu sami i potrebno im je dosta vremena da se otvore prema nekome dovoljno da im uđe pod kožu. Međutim, kad to naprave, postaju neverovatno verni prijatelji i partneri. Tačno to važi za Thomasa Shelbya, jer nije sklon toplini ili poverenju prema onima koje je tek upoznao. Međutim, tokom vremena, uz nastavak izlaganja i osnovno poverenje, Thomas može da se vidi kako se zaista zbližava sa onima oko sebe, nakon čega razvija snažan osjećaj vernosti. Čak i sa svojom velikom ljubavi, Grace, bilo je potrebno dosta vremena da ju upozna pre nego što joj je pokazao toplinu. Ali, kada je ta toplina i vernost uspostavljena, nema ničega što ne bi učinio za nju. Drži se svoje reči. Sigma muškarci drže svoju reč, a Thomas Shelby je svakako muškarac čija je reč njegova čast. Čovek sa jakim vrednostima, Thomas se pridržava kodeksa časti i voli da ispuni svoju reč. Osvojava poštovanje onih sa kojima radi, tako što uvek poštuje dogovore i trudi se da postupi ispravno prema onima koji su mu ukazali poverenje. Ovo je vrlo tipična karakteristika Sigma muškarca, jer preferiraju da napreduju koristeći iskrenost i integritet umjesto manipulacije ili prevare. Iskrenost. Baš kao što stoji iza svoje reči, Thomas Shelby nije lažljiv. Tokom Peaky Blinders serije prikazan je kao iskren čovek koji ne okoliša. Sklon je jasno iskazivanju svojih namera i retko će zadržavati istinu, čak i ako to može dovesti do toga da povredi nečija osjećanja. Ovo ponekad ima efekat da ga čini neposrednim ili neosetljivim prema onima oko sebe, što je problem sa kojim se često suočavaju Sigma muškarci u socijalnim interakcijama sa onima koji ih ne poznaju dobro. Ali, duboko unutar, Thomas Shelby zna da je biti iskren prema drugima i u njihovom najboljem interesu, kao i u njegovom. Tiha autoritarnost. Thomas Shelby je svakako prisutnost koja zapoveda, u svakoj sobi u koju uđe, donosi sa sobom upečatljivu vazdušnu silu autoriteta. Za mnoge ljude, ovo je ono što ih navodi da misle o Thomasu kao alfa muškarcu. Međutim, nakon pažljivijeg razmatranja, radi se o Sigma muškarcu koji se uzdigao do uloge alfe. Razlika leži u metodama putem kojih Thomas komanduje autoritetom. Nikada ne koristi silu ili agresiju da natera one oko sebe da poslušaju njegove reči. Umjesto toga koristi taktičko razmišljanje i svoj ugled za lukavost i brz um.
Thomas Shelby je savršen primjer zašto mnogi ljude nazivaju sigma muškarce introvertnim alfa muškarcima. Ambicija. Iako je tih, Thomas Shelby je nesumnjivo ambiciozan na neki način. Tokom Peaky Blindersa vidimo ga kako dolazi do genijalnih načina za unapređenje porodičnog posla i kako izlazi iz nevolja. Kako serija napreduje, obim Thomasovih odgovornosti i s vremenom neprijatelja samo nastavlja da raste. Zbog ambicije koja pokreće mišljenje sigma muškarca, tiha ambicija je pokretačka snaga sigmatskog muškog uma i deo je razloga zašto se sigma muškarci često viđaju kao izvanredni u svojim oblastima. Pažljiv posmatrač. Deo onoga što Thomas Shelby čini takvom silom s kojom treba računati je njegova sposobnost da sedi i posmatra umjesto da hitro upada u akciju. Thomas posmatra one s kojima radi i stvarno pokušava da otkrije šta ih pokreće. Zna da, razumevajući šta ih pokreće, može smisliti planove koji se značajno igraju na karakterne osobine i slabosti svojih neprijatelja. Oštar smisao za posmatranje i sposobnost analiziranja svoje okoline ključna je karakteristika sigma muškarca koju Thomas Shelby koristi u svoju korist kroz sve zamke i preokrete Peaky Blindersa. Polako i postojano. Kada je reč o ostvarivanju svojih ciljeva u životu, Thomas Shelby razume vrednost mantre polako i postojano pobeđuje trku. Zna da izgradnja pravog carstva zahteva vreme i strpljenje. Korak po korak, Thomas širi svoj uticaj i potvrđuje snažno nasleđe porodice Shelby. Nije uplašen da čeka prave uslove da se postave koji će mu omogućiti da ostvari svoje krajnje ambicije. Ovo je tipično ponašanje sigma muškarca, uzimanje vremena za analizu i dostizanje ciljeva svojim tempom. Uzima vreme za razmišljanje. Sigma muškarci poznati su kao usamljeni vukovi, što je delom zato što vole da provode dosta vremena sami, daleko od radoznalih očiju drugih ljudi. Sigma muškarci koriste ovo vreme da se opuste i razmisle o svetu oko sebe. Imaju visok stepen intelektualne radoznalosti i ne vole da ostave ništa neprovereno. Thomas Shelby je odličan primjer ovog ponašanja i često ga viđamo kako sedi sam, puši i razmišlja o stvarima i planira svoje naredne poteze za budućnost. Uvek uzima vreme za razmišljanje i analizu, a to je deo onoga što čini Thomasa i sigma muškarce poput njega snagom s kojom treba računati, iznad prosuđivanja drugih. Jedna od glavnih razlika između sigma muškarca i alfa muškarca je odakle crpe svoje osjećaje za validaciju. Alfa muškarci duboko su ukorenjeni u društvenu strukturu u kojoj žive i svoj status stiču tako što zapovedaju drugima. S druge strane, sigma muškarci biraju da žive van tradicionalne hijerarhije društva i ne biraju da izvode svoj status iz odnosa sa drugim ljudima. Kao rezultat toga, sigma muškarci je malo briga za očekivanja i norme drugih i ne daju da ih prosuđivanja drugih vode u njihovim postupcima. Thomas Shelby je savršen primjer takvog ponašanja u akciji. Radi ono što smatra ispravnim, bez obzira na to šta drugi mogu reći o njemu. Nije uplašen da se suprotstavi društvenim očekivanjima i da rizikuje kako bi postupio kako vidi da treba. Ako uživate u ovoj analizi Thomasa Shelbya kao muškarca, molimo vas da se pretplatite na naš kanal. Lajkovi na videima stvarno pomažu da kanal raste i omogućavaju nam da stvaramo više video sadržaja. Sada prelazimo na broj 1 način na koji Thomas Shelby pokazuje da je sigma muškarac. Iznad svega je nezavisan. Možda najprepoznatljivija karakteristika sigma muškarca je njegova potpuna nezavisnost. Sigma muškarci vole da osjećaju da su slobodni da donose svoje odluke u životu i da se nose sa stvarima kako vide da treba. Često se trude da izbegnu situacije zavisnosti od drugih. Thomas, iako veran svojoj porodici i nasleđu Shelby, može se vidjeti kako izbegava formiranje nepotrebnih veza izvan ovih osnovnih odnosa. Drži druge na određenom rastojanju koliko god je to moguće, čuvajući svoju nezavisnost iznad svega. Sa ovim argumentima na umu, tvrdnja da je Thomas Shelby sigma muškarac brzo postaje teška za opovrgnuti. Njegova tiha i izračunata priroda, sposobnost da preuzme rizik i vodi sebe ka uspehu, čine ga moćnim prijateljem i zastrašujućim neprijateljem. Ako ste uživali u ovom videu,
Pogledajte ostatak Galaksije Uma za dublje analize sveta, a mi se vidimo sljedeći put.